Amri habaralong leadership training kepatu. Langteng LP School Athan Bangpen Lamkar Kachipi. Karbi Autonomous Council EM Raju Tisuari Dengpen Dipualong Osom Bamukhi Sabamai Samiti LTD Difu Branch Asahem Kangpu. Kardom Karbi Prem Tamalong Panilitare Sarnong Klahanse Non Birtang Tonpen Arjikta. West Karbi Anglong Amri MSc Constituency ke Parlo umpanai patua klamarlong Karbi Anglong Autonomous Council CM Abidi Sir Alvin Teron Pen Leadership Training Kapaman Pon Lapen Amri Development Front Amahang Pathai Kajamek Kapaman Pon Abirta Piratani Pen Karbi Sasamlong Birta Nangpale Kitamtang Penangan Aningkan Kaching Tura Sai Kijum Hek Lapen Kaching Tura Sai Kavitera Jok Songja Mate Leadership Aseke Piponsi Amri Development Front Sekpondo Lapuson si kaching turnang jia pan pura Karbeng Autonomous Council along MEC kilik kacitan dun jia pan labang suasong parja podo lasi non ke bang ji MEC kilik ahut ke Amri Development Front pen bang putoy dun si Amri Constituency pen kilik cepate dun ji pusi birta rib dun long Amri Development Front asong kacari pon jia tum lake me puang hoya pan hoving pangcho dun me puatum Daniel Lompui Edison Hanse Dorsing Terang Chun bang arpu lake Deni Amsong Jayanta Puma Borim Hansi Regional Secretary Sotro Rongpi Youth in Church Prodip Tokpi Lapen George Maslaya Tuma Phansi Arpu Pipondo K plido Amria perthelam se chengwai an Amria problema bang prekchet Karbi Anglong plan pen Amria problem prekchet dake Meghalaya pen ta border lo lapen ke kidu ke thaka tumta kidu bari ma tum hau British ani pen kidu tum saide ki wang mi tum ke daka velo amasi Ladaka problem ta kachini atum chini lo chini ne atum chini de lo seda ke preksyan apo se ke chengwa cheng sai non ke wang je election fan ko son si Amri arar atum kaching thor thek poma kidam ta nengkan ko anu ne ke ruling along ta dudun lo ruling kali long ta dulo non mata arar atum ke ruling long se dudun bom lo anseta ching thor thek se lo lasi kaching thor atwar kiri isi amei pini seng lo lasi ladake politics ta ci contest nang nelo busi da parti an ke mathalo amethang high command tum phanta che than po la se da congress atu SDC atu PCLC BJP atu seta da bang ke ili ke Amria interest pen Amria development phan ke mathara ram na la pen camera ram na usi da ke chingwai lo la se son thom alam ke chingwai velo isi ke chingwai vela ma bang ke la ke ni malam che bai belo lapen ke parti lam che bai belo lapen ke dharma lam che bai belo lada ke lapen jati lam che bai belo khelam dharma lam parti lam che bai belo kaching bai ye bangke adon tin koson se kaching thora tuar ili kiri pen kapilong thek puma anutin kachubu che hemalong koson si sarkar na tu pen ardi ki pidun pen kapaching thor thek puma labang su kaching bai pon pen ki claim ponji po phansi dake kadu we chingrum pera mei pinigan nike ki senglo asela dake political party le ki seng dakali dake development afarman isi ammei ki senglo amri afarman ke opposition dumta kama thane yalam dulo ruling dum kama thane yalam dulo asela dake prekchara pot ruling dum mathai chobri chokchelo lasu opposition ruling kadu we chengwara pet isi kaching thura mei dadak sing pen adon tin anutin lapen ga bang putin kacubu celong kuson si sorkaran tupen ardi pidun pen apa cing turjima labang su alam ka cingwai ye phansi la so mesing lake kadu wepen si cingwai sarlo iri tum ke inutle thur chona amar si request lo political party tum phanta BJP phanta request lo congress phanta APCLC SDC phanta amria rat phansi na ne tum ka matha ki medu pulo jangte ladake non ke bang je election hur bang ke dile tuma phan ne ubum don dile tum kacheng wai pen candidate indu tu po mo so candidate pen sini tum panja po la pen ke pithor si pahai si dile tum ke mangalam ta non adon tin ka pacheng thor je ke mangalong dile tum ka ma thalam ta ka pichun je phane tum bori po
จินทอง educational block ke parlo langteng lp school aputhak pherangkia tumpen kahumri damahut kilong ateng phaikuni ni phaikre hiniar ni than bangla pen culture li asomaratum inuta school hemalong avepu kepaklang pon aputhak pini than bang pen lamkar ka chipi ponchu abirta pherangke hundor kropen kat hisa hamlang birta nang pale pherangkia tum kahumri damahut osomar pia po tumpen ke than duna lam the pen pachito namsi pherangkia tumangnu alangli ninga klong lam the chipaklang pon padu anparta than bang along smc tumta methang alam the chipeklang tun sining hang lo athe nili phana bang laso mationg achik lo tari ke sipen lasam dipen lang laso putha sinili phan akoi ni ki ponasan sinili che theklo labang ke nili pen ke ahokali athe nili akoi tar mationg tarik si pen stamini li class dam tarik hini bang bata hok nili dam de the nili tum nili phan nas pola national achievement survey puisi nili phan na point pon det amasi nili bang soni bang ke ban edala thi nili tum phan hamren fishery ahon lo long si nili tum phan hadak aso pathak training nang pipon do komasi nili bang tu det la pen tua puthot ni bang ke nili bang thu la pen ke bang ler lo la pen api thu tarik kre isi bang ke nili bang edalo athe nili aso nas program aso puthang nili tom phan aso materials ke ro na bang dalim bari model school along anili tom la materials bang king thom nang koklo pen tarik cricket thom sorry tarik kre hini bang ke nili tom nili phan jersong high school along si along so national achievement survey paputhak nili phan nang petang lo lahilo nili phan appointment order ta matsi asoni pen lason birta chi theklong lo pen bang nili ning duk lo asi nili niwet hamren pen tak ujam dongka pen nili dak lang teng an kilometer cricket an si nili na hela bom tamin nili un an ke bor i lo na dake sekolah bang ke nili niwet ke than bang ke apen dak usomar bang ta avipin kusi hasor ne ko pipon mas tamin dak bang thong ke bra hini aw somar an do asel so army nili phan akoi ni pipon alama ke chokchi kusi nili hen pen hari tom phan chuni re lo na pen so ani nili phan isia koi na ki pipon dolang somar tom phan uniform ron re plus puthak ta nili phan akoi ni pipon do tame school se tari gi sipen sia khuli lang apen nili phan stame nili nuet stame nili phan ta la son son asi kapre ga kam stame ke claim manang kok ate la so national achievement survey polos stame claim manang kok joini nili ta tong the delo ke ron je phan ke smc members pen president adu ben ni tum ga ching wai tang lo teng school mane class do pon pang cheng lo nasi da sopen ke anang ni ke bang kabo ke bang bang bom lo nasi ada belek kamal training do ko pulo la tarik ini ani mayong la bang bidal lo tame anang li kedam tang same unan pan ke mori lo mang li ke do ke yanam ka se tu la sia halloween bala chala kang di hera hor bang sab ka sik tak do lo amasi nang ni unan pan ke na mori lo la pen ke unan pengarang li dak lo nang than lo dukok pulo ini corona ke bon ka kuli pen tarik siang bang bang ke alang li class bang ber lo amara lang li tum herang ke bang ani abang ke nurse program dukok amar ne lita ene dam de det aman ke sumar tuma bang phanta chingki long de det lo chethan long de det lo amat ahok alam le latum ke than ka li rong asor bang ke pen hala uniform ben sang bang antun te uniform ron lang pula bang ke arni si bang ke arni masa vedalang tarik si pen tarikre hiniang bong ke tong ne dalo kedamtang phaikuni ni phaikre troxy arni asam bamukhi sabamai samiti ltd difu branch asahem em raju tiso arideng pen kangpu pona birta pherangke stefan teron pen birta nang pale
Asham Bamukhi Sabamai Samiti LTD Difu Branch Sahem Kang Pupona Mayalong Jorhat Head Office Konchunbang Debotar Pukan Lapen Kete Kidingatum Chetong Dunringti নিবনুৱা যিটো সমস্যা সেইখিনি সমস্যা যদি আমি দূৰ কৰিবলৈ হয় তো এনেধৰণৰ মানে যিটো পদক্ষেপ এনেধৰণৰ পদক্ষেপ মানে লোৱাটো মানে অত্যন্ত জৰুৰী বুলি মই ভাবোঁ আৰু এইটো পৰৱৰ্তী সময়ত এইটো লাভৱান হ'ব ৰাইজৰ কি বুলি চৰি তাকে এতিয়া এইটো সাব ডিভিজন আৰু ডিভিজনত আৰু এনেকুৱা খুলিবলগীয়া আছে নেকি সাব ডিভিজন আৰু ডিভিজন যেনেকৈ খুলিবলগীয়া আছে বুলি মোকো ৰাতিপুৱা অৱগত কৰিছে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ সেইটো আহি থকা দিনবোৰতে আমি সকলোৱে দেখি পাম আৰু আশা ৰাখিছোঁ তেওঁলোকে সফল হ'ব আৰু যেনে যেনে মানে তেওঁলোকৰ এই কাম কাজবিলাক মানে ডেভেলপ হৈ গৈ থাকিব তেনেকৈ নিবনুৱা সমস্যাবিলাকো লাহে লাহেকৈ মানে যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতীবিলাকে তাত মানে এংগেজ হোৱাৰ মানে সুবিধাবিলাক পাব আজি ডিফু এটি শাখা মুকলি কৰা হৈছে কাৰণ অসম বহুমুখী সমবায় সমিতিত অসমৰ মানে বিভিন্ন প্ৰান্ততে আমাৰ শাখাবিলাক আছে কিন্তু ডিফুত শাখাটো নাছিল সেইটো কাৰণে আজি পুনৰ মানে আমি শাখাটো উদ্বোধন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে মানে ডিফু যিসকল গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ লোক বা নগৰ অঞ্চলৰ লোক সকলোখিনিয়ে উপকৃত হ'ব ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি যিখিনি আঁচনি লৈছোঁ সেই আঁচনিৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ লোকসকল বেছিকৈ উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ কাৰণ অসম বহুমুখী সমবায় সমিতি এটি ৰাজ্যিক ভিত্তিক বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান ইয়ে সকলো অংশীদাৰকে সামৰি লৈ আমি বিভিন্ন আঁচনি যিবিলাক ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ আঁচনি RD FD ৰেকাৰিং ফিক্সড ডিপজিট আদি সকলো আঁচনি আমি কৰা হৈছে আৰু ডিফুটো নিশ্চয় মই আশা কৰিছোঁ যে ডিফুটো এই আঁচনিকেইখন চলিব আৰু জনসাধাৰণ যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি সকলো ডিফুবাসীলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ননমালম সুপাৰফান বেটামং তনপনচিনা আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Nali tum azo filo dowai daru kilong kasik sak doma. Do pulo tangte non pen ke mathanang nilom. Alon medical store. Ke chengsi karbiang bong pen kang pucheng pharmacy. Labang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo. Lapen ajada dowai linang ji sita ladak longpon ekje. Lapen kilong lia dowai nang ji pulo te order pikang lote prapjin pen longpon ekje. La Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along Nali Tumta Humri Ignon. An Sose Kachini Jiapan la Abel Kipia number along Humri Iktame. Dihinamu Pit Putot Bertalong Bangtulo. Mahamaya constituency angkang COVID-19 ang prim kachipi pelanga tumapan dogmuka BJP mandala sa hemalong abang putin tami ing prim kachipi dun ejiapan EM lupsing teron pen kachuning report Pirthea dangalong kiumplu pabur lake coronavirus ke suabur henlo labang suabur pen ong dungatum apran ke dam nangatumta tupiklo lasi bangso ake suabur pen kachipa jogjiapan pura Mahamaya constituency angkang arara pan COVID-19 ang prim kachipi pelanga tumapan prabjin pen ing prim kachipi dun ejiapan EM lunsing teron pen chuning report pedu lason si rongarlo along doctor nurse lapen asa claim bangatum ing prim kipiji apan kahumri damahut cherap chetu dunangji puta than pachini pon lapen kito kita maling sitami mask lapen hand sanitizer tami enbernang ji pusi pachini pon bangso chirak toga mayalong BJP mondol mepu purno ingti VDC chairman Rajasteron lapen BJP claim bangpu bangpiatum chetong dunringti Mahamaya mondol BJP Committee President Penchengok dan VDC chairman Nilitum Patumi Karbi Anglong Autonomous Council ake CM ake hai Dr. Tuliram Long Hangsar pen nangapin khatate je sabista homosti sitame non vaccine KNA homosti sona percentage kom dula kasidang nilitum Mahamaya homosti ta
72% beda. Tapi nono bangke nilitum pini kacing bae bangke dan asa kormi tumpan doktor tumpan hang lo kunana darong kunana local community andar long si laso vaksin JNI tulang ma laso penangan sini litum pini rekod enpon lo lapen penap pen abahera penapdi pen bangke ni litum laso program party hin benta kacira bijia pan akisik aso kacing bae pini padu pon lo kacila dang ni litum program deng pon lo je isia local community long rong thok la thondo siala asa kormi jone tu mare pun nang pilo ye ki semana tum bangke cepat kiri dupi antap dupi kulai gadu gawe pacini lo nang pacini lo la la hai tani tum koja kota অনুষ্ঠান tani tum hala sorong lo dam si than tam pami pu fu pati si kedang pon lo tapi la to lo bot nili kadu we rat pan pacini kan tum la hello je pini jong si la so vaksin jong si je orang ke sini सरकार के दो पेन सरकार असुनी अमखा बांके बंध पादुपन एजी नॉन रेशन कार्ड से सांग तनिल तुम दिपन के देजी लापेंटे नॉन सपोज अरुणोदय अमखा तनिल तुम दिपन के देजी लापेंटे नॉन किसान निधि लाई असुनी तो आन माने सरकार itu असुनी तो आन तनिल तुम दिपन के देजी जिला बांके तुना ले तमा चैनल पे kita rong सरकार apa cini lo lapen ini tu mama kita dam pen handam pun ini dia long rong thok la thondo siala asa kormi jone tu hari pun nang pilo ni kisama na tum bangke cepat kiri dupi antap dupi kulai gadu gawe pacini lo nang pacini lo la hai tani tum koja kota অনুষ্ঠান tani tum hala sorong long dam si tam pami pu fu pasti si kedang polo tapi la tolo gor jili kado we rat pan pacini kan tum la hello je pini jong si la so vaksin jong si je kodang te sini सरकार के दो पेन सरकार असुनी अमखा बांके बंधो पादुपन एजी नॉन रेशन कार्ड से सांग तनिल तुम दिपन के देजी लापेंटे नॉन सपोज अरुणोदय अमखा से तनिल तुम दिपन के देजी लापेंटे नॉन किसान निधि लाई असुनी दोआन माने सरकार itu asuni doan kita ni tu di pon hekede kecil bangke tu nang itu macam channel pun kita rong sor kita apa cini lo la penili tu mama kita dam pen handam pun itu apa cini dia la so vaksin KTP pen gitulah proposal ke kuri thaba bangke nang itu kado we ta pheri nang ne ate government ta scientist ta bang matha pa me Pirheng bang la to be marapan person si ke fight nai ma pu penang an laboratory along stame scientist tum test pa me si la bangke la so doai thane je fight un pu ese certified ke long aten si pini la so vaccine ke kapaklang la pen la son si rong rupa jo kiso ke ni atum hata ke pipot Harakat subdivision angkang langhin betamara rong pen inut ahemerepi ing budet pusinili tumalong birtanangle Nilituma pherangke pen birta kelong tengke harokat subdivision angkang langhin betamara rong edon khaklari ahemerepi langhin haiti long pankar kaselam dampen hem chewang wedetlo phaikuni phorni hem pen ke bar jua bang phi resma khaklari puhenlo ningkan ke thomarta arlo phanta hem tikang kok pusi kisung ke phwa hem asor pen pachini resma khaklari aphan ke theklong aling abang phubang phisita mobile lakha 9707822936 kalite 9394483198 along birta pachini ikha puta kisung ke phwa hem asor pen chuningri ঘটনাটো কি হৈছিল ঘটনাটো এতিয়া ৰেশমা খাকলাৰী না অনুসন্ধান পোৱা নাই আমি ইমান কিবা 5 তাৰিখ এইটো 5 তাৰিখে কালি পূজাৰ 5 দিনাখনে 5 তাৰিখে তাৰ পৰা অনুসন্ধান পোৱা নাই কাৰণে এতিয়া আৰু এতিয়া পোৱালিজনীয়ে ইমান বিচাৰি থকাৰ কাৰণে এতিয়া মা কৈ আছে এইটো পৰা আমি এতিয়া সি মানুহজনী আহিলে মোৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ কি বুলি কৈ পেলাই গৈছিলে বাহিৰত বজাৰত যোৱাটোতো পান কাৰ্ড কিবা কৰি কিনে পান কাৰ্ড বনাব যাম বুলি কিনে কৈছে কোৱাৰ পিছতে মানুহখন অনুসন্ধান পোৱা নাই এতিয়া কিমান তাৰিখৰ ঘটনা এইটো 5 তাৰিখৰ ঘটনা দকমক থানা ইতিমধ্যে আপোনালোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ক'ত কৰিছে মই
দমকা থানাত দকমকা থানাত কি ক'ব বিচাৰে এতিয়া এতিয়া কি ক'ম এতিয়া আমি ইমান নাজানো সেইটো কাৰণে এতিয়া সেইটো কাৰণে মানুহজনী আহি কিনে গ'লে মানে ভাল হয় কোনোবা যদি মানুহে যদি গম পায় তেতিয়া দেখা পায় তেতিয়াহ'লে মোক খবৰটো জনালে বহুত ভাল আছে ঘটনাটো মানে এইটো হেৰি মাকে পূজা খাব গ'ল পূজা খাব যাই কিনে আহিছে ময়ে লৈ আনিলোঁ লৈ আনোতে চাইকেলৰ লগত বাবা মোক উঠাই কিনে মায়ক উঠাই কিনে আনিবি যা উঠাই কিনে আনি কিনে মই পান কাৰ্ড ওলাব যাব লাগে বুলি কৈছে কোনে কৈছে এইটো আমাৰ বোৱাৰীটো এতিয়া মানে ক'ত আছে ক'ত নাই আমি খবৰ বাতৰি পোৱা নাই সেইটো কাৰণে আপোনালোকে অলপ বিচাৰি দিব লাগে আৰু দকমকা থানাত আমি হেৰি এণ্ট্ৰি দিছোঁ কিমান তাৰিখৰ ঘটনা এইটো হেৰি 5 তাৰিখৰ ঘটনা 5 নৱেম্বৰৰ ঘটনা কি কৰি পেলাই গৈছিলে বজাৰলৈ এই বজাৰলৈ পান কাৰ্ড ওলাব যাম বুলি কৈছে এতিয়া ক'ৰবাত যদি মানুহটো লগ পাই ক'ৰবাত খবৰ পায় সেইটো মানে মানুহটো পালে আনি দিব লাগে আৰু ল'ৰা-ছোৱালী আছে ল'ৰা পোৱালি আছে একজন ছোৱালী কিমান বছৰ হ'ব এইটো হ'ল মানে 2 বছৰ 8 মাহ এইটো গাঁওখনৰ নাম মান বিহাতাপাৰা Pinia berta kalau puan si kang toning lo, dome thak me kurang tu.